कीर्तन 84 मंदिरांत भजन करूंक अत्रेग। सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुझे निवासस्थान। सर्वेस्पराची आंगणा पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता। मुचे काळीस आनी मुची कूड जिव्या देवाक उल्हासान गायतात। गिरबुजांक लेगून मेळटा बिडार आनी पाकोळ्यांक आपली पिला दवरूंक गोंठेर। तुझ्या वेदी लागीं दळबरांच्या सर्वेस्परा मुच्या राया आनी मुच्या देवा। निरंतर तुजी स्तुती करून तुझ्या घरांत रावतात ती भागी। जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपले काळीज यात्राचेर दवरतात ती भागी। बालसामाच्या फालक्यांतल्यान उतरून वेताना ती ते झरीचो जागो जायशे करतात। पयलो पावस ताका आशिर्वादांनी नेसयता। चडत चडत वेता ते सक्तेन ती मुखार वेतात। सियोनांत ती देवाक देखतात। दळबरांच्या सर्वेस्परा मुचे मागणे आयक। जाकोबाच्या देवा खान दी। देवा आमचे ढालीचेर नदर घाल। तुझ्या अभिशिक्ताचे मुखामळ पळय। तुझ्या आंगणांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो। नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास मुच्या देवाच्या घरांत हुमराकडे उबो रावचे चड बरें। कित्याक सर्वेस्पोर देव आमचो सूर्यो आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता। प्रामाणीकपणान चलतेल्यांक सर्वेस्पोर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना। दळबरांच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी। आमेन।